Shumë ekspertë së drejtës penale shprehen vërejtje për ndryshimet e kodit penal gjatë debatit publik. Fokusi kryesor ishte në nenin 353, i cili lidhet në ndryshimet e vitit 2023 që amnistuan zyrtarët, si dhe në ndryshimet që përfshin veprat penale nga sistemi Safe City. Profesoresha Ana Çupevska kritikoi se këto ndryshime janë kozmetik ligjore dhe një instrument i pushtetit për mbrojtjen e elitave politike. Не мора да бидете кривичар за да препознаете кога правото престанува да биде штит за граѓаните и да се трансформира во инструмент на моќта и заштитник на политичките елити. Се воочува свесно амнестирање на службени злоупотреби преку perfidni bi rekla jazični zamki i preko subsidiarni klauzuli. Profesori Sejfullah Osmani propozoi plotësim në kodin penal, duke siguruar që veprat e abuzimit të funksionarëve të mos mund të vjetrohen, praktikë kjo që aplikohet në Shqipëri. Ja bi dodal ušte jedan stav u toj člen 353, da odredbите od člen 107 do 111 od KZ za zastarenost ne važat za ova krivično djelo, a ni za krivično djelo 353V. Avokatja Ružica Nikolovska tha se ndryshimet janë cilësore. Konkretniov predlog na tekst со членот 353 тој дел измените го поздравувам и сметам дека се врши се врши една корекција, се додава и искористување на службената положба или овластување на лицето, а видно од самата одредба се зголемуваат казните, односно се заострува казнената политика. Megjithatë, avokati Zvonko Davidović theksoi nevojën për përmirësime, duke vënë në dukje se ka mungesa jo vetëm në nenin 353, ku nuk parashikohet sekuestrimi i përfitimeve materiale të zyrtarëve, por edhe në dispozitat që lidhen me sistemin Safe City. Se predvidilo koga može da se odzeme vozilo ako vozi 50 ili 70 km, zavisno od местото каде. Не се предвидува да се одземе возило заради 1,5 промили алкохол или други. Луѓе што е поопасно. 50 km или 1,5 промили алкохол. Страшно. Ndryshimet e kodit penal vijnë pas shumë kritikave nga Komisioni Evropian dhe në insistim të kryetarit të gjykatës kushtetuese. Në të njëjtën kohë, një grup pune në Ministrinë e Drejtësisë po përgatit një kod penal të ri, por nuk ka ende informacion se kur do dalë para deputetëve për miratim.